Pesakit yang obese boleh ke buat rawatan chiropractic? Alright, hello everyone. Saya Nur Fazlina dari My Spinal Family Chiropractic. I have been working as a chiropractor dah 11 tahun dah. Pesakit yang obese ataupun yang berbadan besar, tiada masalah pun untuk menjalani rawatan chiropractic sebenarnya. Because obese or not, I'm sure ada masalah sakit pinggang, ya, sakit lutut. Ini yang paling common lah yang saya selalu jumpa ya di practice. 5 tahun lepas kot, saya ada dapat patient lah who is obese. Dia hampir 200 kilo dan ada masalah sciatica, sakit pinggang, ya. And no problem itu kita buat rawatannya, tak ada masalah. Buat x-ray macam biasa, kita assess macam biasa, rawatan pun macam biasa. Ya, mungkin teknik yang kita guna untuk merawat tulang belakang tu, chiropractic adjustment tu berbeza sedikit mengikutkan saiz badannya. Yang penting kesesaan pesakit. But yeah, this patient actually sampai hari ni masih datang lagi. Patient yang berbadan besar, don't be shy. Okay, jangan takut untuk mendapatkan rawatan yang anda perlukan, especially penjagaan tulang belakang. Kita ada satu tulang belakang untuk jaga semua hidup kita. Okay, it's hard kalau kita tak boleh nak jaga betul-betul, ya. Any size of body can get chiropractic care. Semua orang boleh benefit. If you guys want to know more tentang how we can help, bolehlah contact kita di My Spinal Family Chiropractic. Follow our Instagram, our TikTok, WhatsApp kita. Okay, let me know what else you guys want to know. Take care.